no yedenam Ebusuansa fufuro mu anso wo beti owura ya dom level na samu no enam so menkofo bi wo mo sapa eno ayebom amane se awrewsem bi asi ewo Brim North mansinimu na ene se owura bi atwese kan twitwa ne yiri tiri ho twitwa ne tiri mu basabasa kura na yebekọ amaso ne ani owura esiye owon mu bi akodi nkomo sanso anansa fufuro mu FDF wanso de nsem bia babato dwa afa tobacco ena senkoma Masha Beauty and Training Center ewiei ono ena efa ye ho ka waboa ye pa intene se oba opese osiesie ma ho ye fe oba be ko program bi ebia bedi nto aware adwumadie bia na opa oba ma na asiesiu a embro yankopon limita eye Masha Beauty and Training Center esanse nimdia wakoje ena abodi nkrate kutana no echesa mpa ni tima bobew onipa ho do wa krado so be siesiu ama ho ayefe pa eye Masha Beauty and Training Center eye na ne dinsa wo so ebresem metro biaya obutuoni na di achi ewo Facebook live hwehwe yan ewo Ahenkan 93.3 FM mo adwenche nsu yebekenkan na diamao ana afi YouTube nso sa ewie information center sakase ne dani ne hwam ne emu dinti maako buru aduonum kwa aduosia ebi wobono mantemu ebi wasante mantemu ena dodo na ewa poe mantemu na poe mantemu no okọ okumani aboabo aka abonhwa akwasie wazevo atwere so ebeka opa okọ asene bia mienu ebiebia onum se tintim womu na edwagum na obetumi so do adwencha fa 0594 841044 0594 841044 text message and a WhatsApp me din edikwaku enin kusi buadum awia imene afia ampofo Ghana de semamba mayenhye sebno asese Ahenkan FM Adam Wawura bi akwapiemu awa University of Ghana Legon na hon wodi ni nkwi kyerɛkyerɛde wɔ hɔ no a manyosɛm de wakwadri mu papapa wasan kura ya utagefo secretary ewo University of Ghana Legon Professor Ransford Jampo dia tudwa ya wo bone nsɛm hia de ma Supreme Court so wo ma ya de papapa se sabre dia tantene akɔso na aya adwuma ewo owura Daniel ya dom level na brabo mu na abusua wo bu sasa dom level fitiandra ya ka no wansɛm ai ya beka esane se 2020 ni mu ena His Excellency Nana Totanko Akufo-Addo chima PSA wa ho papa wesi wango na humidie ba force nko breaki ba force papa ene ye de kyekere so papa yi na sata mo sabre no nani ankwafuo bi papa yi so ani abre se ko bepa ankwafuo bi ho ntoma wa mo adwuri mu dia bo mo kankan se tefu wo ba ba yi wo mo so ahan ema Ghana fo nyina ahuru de atwie mu sabre ni mu a ene ye ka chance wonkɔ na wankotena se engohwehwehwe nyoma bi mu kakra enu akire so kra no wakotena afie ni ansan frɛ ni biebu ya san abo obi fufuro di so mbramba ye auditor general ya ye ka sei owura bi anete so asese ono ye auditor general ya jaw demolovo de ye yi no free so 2020 na 2020 ni mo ana CDD Ghana wa mo se dabi sani ade ne ekeka kɔ na pempa so kɔ no sa woman tabri asem na nkopie bu Supreme Court a ebe ha dwen papa mo de otimu po eni omobotare so mbehwe na democracy ya yekuramu okurom ha se no yatimi akuramu yie enti CDD Ghana ne nkofo binom ena ka bachiri mu omotabri asem we kɔ akɔto se owura ya dem level senya yayi no afri ne dibra hu ase auditor general no enya de so omote ase enti Ghana hanum nyina akɔto batan wanhwe no wanka bibi amfa ho abusua aya June mu 2020 afei ena eho ensem nyina de ya hu nsem ne pomasibre ya endra da Supreme Court ede eho atamwo nyina bai na atamwo no de bai nyina da Supreme Court asem opeso wakane se owura ya dem level ya yi nu afri ni dibra ho se auditor general no na enam kwan papa so na nya bia so na yi se na Nado Danko Akufo-Addo Ghana mampani ena yi ni free ni dibra ho na ensemi beto dwai ena Professor Ransford Jampo chese Supreme Court of ya de papa se wo me sign papa yi aho
enkofo bi kra de na keka so papa dom level ne ho ahomete oha adwen woyese sanam ampa sa enyoma bi na nkoye na de na nkoye no so na afira na adodan kwakufa do atena ye kesiem Professor Ransford Jampo to one samso and wo bo amane HM say na adodan kwakufa do ochima PSA nyame anim no kura ni 2020 abra wayi Daniel yaw dam level every ni gid bra ho no na ensam fata baku sei na Supreme Court nso aptemu amode aba no a kire pefe people say na ni kwansa His Excellency na adodan kwakufa do etu sa aginaye no esi sa aginaye no enti na chese na adodan kwakufa do hihye nyina da no atonso obi ya Supreme Court na ama yahunu se na nado emesembra na nkase wonte ase yie wotoa ne nsam so biema no wochem sampa enanu wada dom level na nkasa dia baba to abonten se na adodan kwakufa do won hyeda mbumna na ono Professor Ransford Jampo so beka pi so sampa na adodan kwakufa do won bumra baako sei na nka wo bumra ya wo mante aseman Ghana mu a enkenya de se onipa wo ye nadwuma ye beyi na fru wase de obofro eba ya yi no so kra ya nka nkyira de se ko ahomegem wa mabiem enti wase sese no enyoma mu dida ho papa wotwa ne samsu biema no oche se aya ensem bi se na wase Supreme Court wo bubu atentem woni brantem ade 2020 ada ho no wa 2023 afa no mudi ho atemu oba wase eno pani ade a enya wo ho nanso wo de enyoma mo de agu akwamu ne ndra nsam mo de ba ne de ni nyina emu odewu. I think it's a victory for democracy, victory for good governance, and it is good for all the people. My little worry is that I'm not a lawyer. I do not want a lawyer. But this matter, I mean, it was a straightforward matter. We all, even without reading law, we knew that it was about the president had no business acting the way he acted in outing the Auditor General. He didn't have business doing that. And that's why I spoke against it and so to draw his attention that what it was illegal. It also shows that we have no much respect for the idea of good governance and the for countervailing authority and accountability. But he ignored all of this and he perpetuated this kind of thing. And I was thinking that this was a straightforward matter that shouldn't have taken all this while for the Supreme Court to handle such a simple matter that even we, ordinary people who are non-lawyers, knew that it was wrong. But it took them all this while. You see, it's a great precedent they have set. But in trying to set a good precedent, you don't have to allow bad governance to fester and to destroy things before you set a good precedent. Nipa wutini nkai Ghana de semambo ya political scientists wadini nkwi wa University of Ghana Legon Professor Ransford Jampo na wase aboso ba na meja penti wasa bo biem tata aka se Ghana hanom se no enkofo bebredu am ho ahadwuri mu diem ya sika wa mu dini nyafo ezan se yade wo mu nsam akoda ankoto a twetwira saa no yam pahus pumasi brentam enti se corruption bi na akoso wasoa bi mu a ebe akoso ya ni mra ye ho so na atembuo ni baba no na aka chimi hu yanka so de oni teacher anu nti wo so won de wo ka e de ache Supreme Court se adwuma no mabo no wa ma ya de papa nanso no wa mo na ase ya mo twentwen e wo ensam bi aho no wa mo hwa no wa mo nyi sa de ni nyina mfiri wo sa de betumi abo a ma anioma akwa nanim na atentre ne nso atimi afa ntoma papa efra watoa ne samsu biema no wachem se Supreme Court of Wajina ya womasie amanioma mu ada ho papa akire se His Excellency na adodan kwakufuado enya de waya yina netne anioma bu won mu awaya atanchia wom enti amanioma mu ada ho pefe ama obibia na wase we no wose yesusu dua edema Ghana mampani atra ye kesiem se gina ye bi won mu si na emfamra kwa mu a mo nya Bible kura kan se wose se wo ye bibi wo to nwom wo sa udidi wo ye de ya busasa so eye Nyankopon fe ana
Now you are saying what the president did was illegal, but the man cannot go back to act as Auditor General. And so it means, is it deliberate that you allow bad governance and stuff for all this while and waited till the time that by the time you give a ruling, the man can no longer go? I mean, we should be thinking about some of these things. Justice delayed would also allow bad governance to fester. And sometimes some of these things, they are handled expeditiously to ensure that bad things do not perpetuated or are not allowed to fester in the body politic. And I was thinking that the Supreme Court would have seen the agency in expeditiously putting a rest or adjudicating this matter, because it was a straightforward matter. Like I said, even those of us who do not know law and who do not want to be reading law, we knew that the president goofed. He didn't show that he cherished the dogmas and principles of accountability. And so we spoke against. I'm wondering why he took Supreme Court all this while. Nipa wuti kan Ghana de semamba political scientists ukopiemu awa University of Ghana Legon na hon wo kire na de kire manyosem wasan so kura eye Utah gefo secretary ewo Legon hono a Professor Ransford Jampo. Dr. Kenneth Ashigbe eye convener ma media coalition against Galamsey neze semtwo for no makam aboma wo mo soretia fuma gudi etu no kwan bono so wo mo convener ena ekasei nasma okanina ne se yenina Ghana obi obeka so onte se na nado dangogufu ado Ghana mampani aka to no bo se pint se do age Jesus Christ atum foforo so no Galamsey pa ochi no kokokokokoko ochi kra enu nti no otu asese hu na afiri onum na asomdwe abano oso obi ate na suyansuye na enim de ekwa ne de ba Galamsey o mampani ahyeda yi na nim so otu ase na suba kobekom kra na nipa obe no etu Galamsey bi eno anam so ama Galamsey unsem aye ho ha ena Dr. Kenneth Ashigbe se Ghana emuei ene ekọ IMF se pebosia $3 billion ama yanye sikanimu kakra na no na oche se kakra na akana o say IMF for the best so Ghana so ye $600 million no o say ka ono nkun ka be ya nkan sa na IMF for this kan be man no enkomu mebusa Ghana say wo mebusa Ghana empenfo ne aban ne say obo ade ne pa odedum ye enua ensuo nsase ene nneoma odo bebira ewom no ene foma gudie ne de ka kan ni na den chembo akwatia ye 150 years ni akire ko hedi okronite mansini kra ekwe mansini eyemfutro se tam enti obo omumna mebusa Ghana se obo ade ne pani na no eden pa ne de ye kwan ben so ne fa so ye toto sanwema no ena fa so be ne enya friso ese ose ono no de enkabe yanka IMF fo mebusa sasemi ansana wo ma gina so e de sikanen kai no ye $600 million no ahye Ghana sa o to anensam so ena o se o mampani na nado dan kwakufu ado ne naban se o mo obo ade ne paso ho ban no matoto nneoma e wo ho no o so ma felipoto wo ma repoto e wo san nneoma no o so mo modin mo e fa no totoye se montene tena eni nnua ensase ensuo obo ade ne pasa nneoma ni nina no o se aban no edi ntwopoto ne modin mo ene se ne bambo e koso ho no enyenyenyenyenyenye ni nina ka ho bi e na ama nneoma we nina koso ama ho che nina abaso esanse owura Kenneth Ashigbe se obode ne pa nyame de adom ye no abusua nyamianum ni kronie sanka yete ani kompa bo ho ban eye no ntotoye papa bi ma emfaso bi baso a enkanwuma bebu sikanso bebu enke bekra ne makwama no ne da nanso ye nya ne sa enu nti eka ono nko IMF nyina sa asem no so ansana yesi kankan wo mo edi ama yen oto anensam so no se sanka ba ne tinani ko ho na ka oye ne se ya enkanya ne se ne nam IMF yakwakopa busen enke sika ebenya no ebebro $3 billion a yakopa busen ya bo pempen afumu wiemu hyen uwia lolfa kura betefa ene de keka ho no enkani ni na nkoba santi ono no Dr. Kenneth Ashigbe na dwenkyere ene nususun ode atudwa eno no. The amount of gold that is also leaking out of this country. If we got those resources, we would not even need to be going to the IMF. For me, one of the places we've gone to now is the next tranche, next 600 million that we're supposed to be getting. We should be asking the IMF to ask us as a people, how are you governing, these resources that we have to make sure that you're getting the maximum out of them? And down, Dr. Kenneth Ashigbe esa to aso kan biem say. Afi weni na na fa Galamsey hu. Galamsey hu tutuya ne se de be ye betu ase yesi dua ebenya no ye tu ase ye ntwaso na Galamsey ya de bia enya ya
ya ebedi ye wu papa na arawsam ne sa abrofo no wo tomo man so enye omo ne natia eni ntomu nsu omani ana yese obi anso bodem obofrifie enti ono no odwe ni ho ansana wabagana aba bedi abura bedi sansamone no enti ubekom no hyehiem no mu didi asase no mu kwanbone so abro mu nkuta tumi krata eni nti o chese se yanhwe antwase a yede ne sa na galamsey edi ewu esanse ne galamsey nti okomia odo bia ekoso a yetumi wi akwada na utumi se ne ho namba bi na totema enam galamsey anam amia na papa koye ene edi awo no ebuonum so abekọ nsu omonom asai ebuonum abekọ baabi a omudidi no akuafo nsase ni na abowo mo sanso na enua odo mo sumagu fom no enye nua ketewa enu tini se ya mie ni antu ase a ebedi ewupa eno na Dr. Kenneth Ashigbe edin susu ba sei enkabeya enka galamsey ku aban ni abre opeso oku etu ase efiri onom no enkoma na nanom atrankunya ni na emrem bi omanfo ni na emrem esansa enfo ye ni mo pa tumi ekuta enfo no se unya asem wa mfie da na abeka so ohene we oni hute na so anya asem pa na se ayemfo afrewa kogina onomo ochia me hwewa ne tu shako jasihina tutu ne ntoma kontinyinu so abone ntoma kama na ohwe ohene mpabuo watitem ti onomo hwe anima ehwe ani ase a wa ojon mo na kokom ewo so ehona bo sampa tumi bi asin tumi bi na tumi bi nso ono mo ansa tumi bi betu tumi bi enu nti odon de yema nananom atrankunyani na emra galamsey kunumu yemmo mu tumi na mo so mfo mu nhyem osanso ebo aban kra chimpenifo DC sawodraba eso se wo mo so galamsey no aban hwe no fomu na nwrem so amfena nwrem so wa ebi koso mpeso aso no e wo se atwe da repan bi sa ototo wano afi mnasheb jefiefo assembly members small nabos and afi district police commanders osi wo mu ni na e ka ono nkonken fomu na nwrem na galamsey ku no endimu. Our generation has done the worst to Ghana ever since we started. How on earth do you have an MC who is the municipal or district security chairperson in that community, the district mining committee chairperson, and this is happening? How is it that we have a regional minister who is supposed to be coordinating over this? MPs in these communities, what are you doing? Has he gone back to ask any of them, is galamsey still happening? Have you seen any DC MC say, I'm trying to fight it and nothing is happening to me? So what jobs are they doing in those communities? And it's a shame. From 2017 up to this particular time, have you seen any leader even being prosecuted so far as this is concerned? Even one. When we all know only reason this is happening is because you have leadership which is either complicit or leadership that are also involved in this. It's just showing us that we are leaderless and where we are getting into. So we cannot be fatigued, because you see the people who are perpetuating this, who want this thing to succeed, they want us to get tired. No crack no and Dr. Kenneth Ashigbe ewie no se ebiem galamsey a ekoso no obu onuma ono galamsey no onim ne kofal baimpo onim sunsuanso woso onim de oya betumi de abrew daache ana mprempren onim enu nti ono no de okan ne se enka aban no hwe nanka oma samtrofo ene miamia wodro woma eya adwuma ma aban ya womo bo amane NCC ene nasefo ni na ntingum no mo hyeda nya nkyerɛkyerɛ doku enfifi galamsey ni asine hu de etuam ni na ma ade hyete ban ne baabi a womo ye galamsey no womo unsunsunsuanso bone ene ne papa ama wom so atumi agina so anya kukuduro atu anamo bia ebebo a womo ene Ghana. All of us need to step up and say, this has to stop. Because the way the tunnel has been dealt with, how are we going to restore this? So I am appealing to leadership. And I think civil society and even we, the media as well. It's a thankless job. It's a dangerous job. But we as media, we are the last frontier. Things like this should prick all of us, our conscience. Now, bro, food the education, mama, me or a backup pan. Now, backup, bro, fan a tree. Sunya papa ebusiani pa motini ni oyensamjoni ti sayenya oye convener Emma Media Coalition Against Galamsey, Dr. Kenneth Ashigbe, head of Tobacco and Substances of Abuse Department eno ewo Food and Drugs Authority FDA Dr. Mrs. Olivia Jekumuwa Buaten. What ya tu dwa ya wachem FDA fo gusu keka niomasi ani asa wombehwe na tobacco ya dua bi wo krom ha se no enko ha aduane dua enso wo krom ha ene akase woni dua tobacco bo sani asisika womti
yani edua no bebre sani abeya ene abanche ne agya gu ho body ye nua we ye nua yo se da bi wo mu gusua ehwe se aduane dua no so bekoso yie na abowa na bibibia ya fa na so tobacco ni so dua no so de wo mu gusu ya wonum agina mu pa na woto ne sem so bia mu no wo chem se empem bebre no ano ekwofo nya sika pa akuafo no mu dua tobacco no wo mu nya sika wo papa wo mu nya sika pa sika wo sika wom cash wom dweta gudi lajan ebi wom pa enu ntino wom be kwhwa ahweso ahwese wom be boa mo nioma ne ntotoya maako bi mu ho sane ebe ya nioma betimi akọ nanim akọ nkan eye wonum edi World Tobacco Day na enum ho enu wode sansem we atudwa. Who say there's increasing demand for tobacco. Omo ye farming no because sika womu no. Omo so dua bi. Ya had the nye match but ye train ma omo be grow na fe a compete with food. Already there's food shortage. Ye nye aduane ni. Inti ye mpese ye be encourage tobacco cultivation. Na fe any aduane a compete na ye nye aduane ni. Inti na this year theme ni ye we need food not tobacco. Inti hu hia pa say be ma hu say o so mu jaye nu dua no mu dua aduane a ye bedi banchi ni tomatoes ni sade na eye ma ye nyina ya pomuden Nipa wuti ni kan Ghana de Shemamba or your head of tobacco and substance of abuse department na chese ukopiem ewo Food and Drugs Authority ap mami we ono ena asweya wonom na kasa ehwefa tobacco ni dua ene ne ho sankaye nyina da ono na da ano Dr. Mrs. Olivia Ejekumwa Boateng Eye wia pem tobre akan kase osugusu tie ewo Ahenkan FM what wasu me ba be ko achimpan kese se prankese o se pankese ehonum na me ba be ko ewo Brimu North district ewo Premantim pankese ene se owura bi atwe sekan pan yiri tio wan twatre na mfiri so na so se de odi ye tire no fenyam se otwa firi so watwitwa ni tiri hu left and right baby a wabɔ ni awreho papa ye be ko amaso ne ne obi a semisi na ana okopie so ebedi nkomansa na no Marshall Beauty and Training Center semen kancho say uye obia uye girl uye obia girl na opeso ho ya kono emani bi won ma on say osia bonten a na obi ahu na ne nani age no ho esan se de wa kra no ho se de wa bɔ ne ti na etire no so fata ne ti dua no efe dodo akono pa na so kobra ne tumi gyan ne ma tumi gyan ne yere tumi gyan ne mpena no nam na ne tru sakatu o chense de afi no abu ni nsa no nam sa na ne ho mpo nya akono me pa cho ba de ya kra ho oba wani munyam aye otirihwi enu nti se de tie bia onipadua no wani mudua te se den ubo uti na ubo ni ya ejiwa ho ofe papa emu oni munyam no so ba esa eba ne sa akopa adwuma pa ne afao sanse wani munyam no aba ema ni munyam aye mutirihwi enti amommo muti ewo bia papa nya babia na ebu eti oba ebu on ba bia obinya bia na obo ni ti aza krama ya jonso de no babia na opegya nan babia na opegya hirodododo no sin da bi oya san udi hu abro Marshall Beauty and Training Center eye biaye bia aban aginatum enuntu ko ne shop wono ma abodin krata wodro ne tumi krata odi yi adwuma eno ahyada nso akogye nipa nimde on se etirebo no adoma chede nyame de che wahyada akogye sa nimde ni bi nso enti wa ben wo book mu wa ben wo se yemfa ya adwene yensa nya adwuma eno wa ben wo bibia mu eno nti se obo uti a obone experience way ne mani na nso aben ena adwuma efo no so doso nti ko bo uti a onche pa no mawie eni gisem ne se o yiri bia wo fie ana bibi nti ontumi makrom wa emre opeso obi boniti a ofre Marshall Beauty and Training Center ombeba abeboniti na man kama ukoye program bi wachichi ni benche nkran Togo ho bolga bebia
na opeso de ne kono ko siesiu na okoyo makeups ene de ekeka ho a eno so frɛ masha obeko osanso etete enkwada emwom so be ya pabene ene ani ntire ewo tire bomu eno nti hwe na kira kwan achimoda odu ba bia traffic light no na wo yesa wo kɔ nursing school no na wonsa benkum so ena obehu Marshall Beauty and Training Center Wadaroma ne number ye 0208 309 581 0208 309 581 ana 0244 171 667 0244 171 667 na ne Marshall Beauty and Training Center endin sawoso afi me ba beko obi man so Ahenkan FM de bedia no obi man so watikwaso me koya yempotem ya sei na enyo dan ne potem ti emsem wo no ho a me ko bremu north district me kire abrem abeton peso so ewe poemantemu so wo dan na peso ko abrem a ubedia fofo ansa ko fabre na asi kotokiom chia abrem santan empotem on masem na mekin krobia efa no achempan kese ena owura bia one ne yere ete kronumu amane abeka ansa che so mu na ya manfrafra wo mu mfi kromu no ma betena obobra na wo mu koda sori ya anadwo papa ya twese kan atwitwa ne yere ne tinu me pa cho video no aba be show Facebook no ano odin enti se onya kukudura emma mehwe ena ya ma ano den so aba fom kakra kama enti ubetumi adi achi o Facebook live se Ahenkan 93.3 FM na bra be he asema making na awra wo papa ye be kwa maso ne ne owura ba kwa kodi nkomo ono na asemi si okopie so na osi bibi nti ye mfa ne din ento nche ye moni din na ansa na no ye ntie de wo mewo achempan kase kopie asemi su kohwe bi no awra ho ne abobu na wo mu die na awra wo papa ye ntie se de na hono motie so wa na juna nsem hwe yie da bia wa ni ka yo anyo ni na na ani ni na se si awo si o fi ani sana o chosa ni ko so franco mu ba na e de kwa ne pa ne mla ne ye pa ne wa o fi ha no so wo kwa akura no di na chi di ni tap atwa ni papa ye twa ni se kwa ni na me ka chira wo me ka chira se ha na ntem wa na de yo eh wo ti mo na sai sana pa ne ka u be twa eni ekwatie ye omafo wo achempan kese a omko pie omko hwe sede yatwitwa maame no ne ti hu no ena na omudi hu abobo sa no mudi ti mpacho di machi o Facebook live bra Facebook live ei mese pene we die ei efia hwe video no wa twa ni tru no onse ni etre no bia ase adwen hyehyɛ no bia asa ya pap wa twa hono mo no sei en wa twa na no ho ade ba na fono na mojaye na tade no na se tam hududo na ti we no na dem pa na betumi ama be ma tam se kan aye obasa Aba. Moja ti na phone nko na pram ne sana. Oh, Debbie. We dey nodding. Ti me pa cho mo amutie radio no betumi ade achi o Facebook live. O be search Ahenkan 93.3 FM. Say wu tie na se ontumi ma Facebook live ma me nche mu nchiro. Na o kire bi unso de atunfo. Na o de atunfo. Afi na ba beje de nti a ewudie we koso. Yenim nanso de asie na nso de atunfo. Wa twa maame na fono ho. Na no ho ade ba na fono wa twa ma na bie. En wa twa ni tiri no so fa. Ena moja pram na tade ni mu nina. Pram na tade ni mu nina. Ti ye gusu pusu a ma se yensa beka abamu anaso owura no ekopie asemi so. Na nke ni na di nkomo afiri achempan kese na wachechim pefe die kosi ni de koba ni na odi nchemu no aboyen ye gusu a ye pusu a ma ye nyane no ma ye nhwe se ye be nya omanfo adwenche watwa ne sanso na betin so
watwa na beti nso me bon president sabeka no na onchi mu man no onchi man kosi se yen sabeka de obama yen chimu no obi asemisi no ogina no no ye be form manfo adwen kire ba ku mienu miensa na epusu anwa na we se yen saka na yaba aba beto so na anse na be kwa adwen kire no so no yentie je na omanfo ne keka ne de esiye o pankese no mam di nkan boy no yentie mra so wa na juna nsem hwe yi da bia wa ni anya ni na na Anese fen Paulina ena utie de no mo kana tumi se okoba bi na papa no ne kunu no di ni tente na wam twana beti na fono ho na no de kɔ na fono ene ni ti ho ti mo amusho Facebook live no we si wo achempan kese wo Brim North district abrim empotem wonum na awrewsem we si yenhwe manfo adwenche nemra Mami ko Facebook owo ahene akwasi a champion dia ba so ochia yen pa chia yen wo se wo de Dominic owo ahene odi free Ablekuma North constituency o se to be honest NPP fo nyina nipa obetimi ama NPP amajokodo every ni 2024 year Dr. Akotafri mi hu edin na am start semester Akotonio the farmer's choice. Na master planner Junior Kentampo ononso di aba aka Kentampo BMW. Also honorable kwesi ohun. Mo oma NDC fo no enye yodium fan koto tankruwam. To onya very careful. Papa sa by election also or sa be contest bi mu no. Onya very careful. Na oyo otie yodium no a o short one na form pu sanya form so amnam se tongron na fe wagina ni so nti wo se NDC for ne frefre how amaniti ono anwa ne nje ne krankwa wo se enchia enkoma honorable ni note of Kole Clote yedaso amiskos pelele kaswa ono so de ne die aba ono so say asen not by election no the MPP budget seat no flat. Thank you. Kwajo free body phones ono so the abase kasi aboni the dem. Na ase baomia as flag bearer ne die possible to break the 8. Omo de baomia ba ombe break 8 ni J simple kra koko. Ko mensa pilatu nso adwenkyere ode aba wa say asen not jo mu nyina asen not. One wadi kan so wadi kan to aba ne dada. Ko men say di kan to aba ne dada. Watu dada. En wo say NDC fo nya for. Masa uye electoral commission. E to one wadi kan to aba ne dada why? Watu wa ha say. Ti wo say MPP for na afa aba no fala. Ono na dwe nkyira wa kire eno no. Daniel Coleman so ohwe live free ahafo Kenya number 2 Jericho eti adwenkyere so AC ewa ha ya nyina so na nke epe obi asemisi na nko wonum ne ne di nkomo na so na homa no uboma entintam tino ebresem se yenya ensamufo bia fa awudi ekoso achempan kese hu a abusua yemfa nkam na memfa SMS de kakra banso ento asoma we kwasiba trozo esio achimba tabi na otie kase papa patrozo electrician ba kope yedase awie Christoph Electricals ewa achimoda ono se awie otie kase papa awie yedase se wade atum prekope na otie anopa awia anwumre nyankopon onhira papa yedase ena afi Madam Dora ewo asene bangalo ono so si otie pa one na apprentice
wɔn mu tie kase papaapa yɛn nso yɛda ase paa sɛ wagye atum yɛ abribia mu tie yɛn ma yɛn fa wo so anom se na yɛnkɔ awie yɛ producer ɛyɛ DJ Kobe K the people's favorite ɔno ɛne producer yɛ na ɔhwɛ ne dressing na awie nso a ɔso bia ɔkɔ akɔhwɛ sɛ de wimbɔ brɛ ɛtie nyame boa ɔkyena ahomaate pɛ no abɛka kyerɛ Billy Man a technician on duty me din edi kwaku enin kusi buadumene afia